Idngan di Tama, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus de toko, Om ikaginaban di kiningan, Om ikapisan di Spiritu Tabitua. Miampay no Diezu sa viavi. Om miampai sunduban. Tapi na ngabi, kana mga kundadoso ngabi de toko, Om popotunda na di de toko sandi do mamalamay di katapatan tahom lati Tabitua. Mga kunso, day di kiningan tawakas, Om day Diezu oy tapinay ngabi, do nakpamidoso so koso, id pamusaban ngabi ko, Om id bos ngabi ko, idunu inayman ko, Om idunu iaw kunang ngasan domimang. Maza dohasa ko, maza dohasa ko, maza dohasa ko tagaso koso. Itinapogi, damokinsian zo di Mary, iobitwa pointi hombus hahangay. Sa viavi ditasab om Diezu tapinay ngavi, do sumambayang montok dago, doy di Tuhan kiningan do toko. Kikosin na nadadi do toko, ikiningan tabakas, mamuhyang do dosa ngavi do toko, o magawit do toko, day koposizon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanay no, Tuhan kosianay no. Kristus kosyanay no, Kristus kosianay no. Tuhan kosyanay no. Tuhan kosianay no. Kabantugan day di kiningan, idi takabas kozo, om pibabasan day tuhon ngavi, tangabasi kogi ginobo do itana. Mga zo si kay diyaw, manangku aw gigina si kay diyaw, sumamba si kay diyaw, mambantog si kay diyaw, manak si kay diyaw do kapanang patahwadan ngabi, montok kabantugan no tagaso, Tuhan kiningan, ladya poin surga, oy kiningan tama tabakas, Tuhan Jesus Kristus, tanak nanak tentayson, Tuhan kiningan, domba di kiningan, tanak di tama, mengidu ka di doso ngavi di pemagunan, kosyanay do idagay, mengidu ka di doso ngavi di pemagunan, toy mo o sembayang sa, pino ikaw ko do idi apananan di tama, kosyanay do idagay, tu izizyaw na iiso tabitwa, izizyaw na Tuhan, izizyaw na takabaskoso, Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitwa, idi kabontugan di kiningan itama. Amen. Kano sumambayang, oy kiningan i mongya dagay do, tumimpon ko id ginabong ngavi i otuhid otapot panak no do kogiot si kanada ko zo di grasya no miaga do dumadi do tizonon kapopon si ko day tiyaw. Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanak no imamama si amamolinta miyampay diyaw idi kapisan di Espiritu tabitwa kiningan montok so hihinaid ay so kapupuson. Amen. Pembesan mantadi profeta Jeremiah. Kah di Tuhan demabos. Obosung no i Tuhun, i humansan da i Tuhun. I humansan da i konunu i daun tonsi. I magiduan di Tuhan o ginabo. Megano isido do kazu tanga sugonggong na koing do itana
tay sa guno. Nung koykot itabasi, nga aw isido kakita di. Magigizon isido, doid kineznan ngavi nakakahang, doid tana kotagisan. Tana do tusi aw nezazanan. Ablakatan no, ituhun, ihumansan doid Tuhan. Omi Tuhan, o kahansanan daw. Miagano isido, di kaso itisan dawaig. Ipapohoy di gamut ngavi di kumadayho idhokos. Koykot na po, o tahasu, nga aw isido, o tigagang. Pointomo na po, alone ngavi daw. Ay so'y da kontingan daw, da magadaw da santon, o mau insan, da tumod mamiuwa. Ibos di Tuhan, Katawadan day di kinaingan. on si kono ituhun, ipoinhansan doy di Tuhan. On siko no ituhun, ipainhansan do di Tuhan. Totoo tepat no, doon si ko ituhun, iaw tumanod da susunod di tengalat. Tayaw mindodoy doy lahan di mamimidos ngavi. Tayaw mikaw da sangavian di aisa ngavi do kapantangan. Nga umunsiko dahil undang-undang di Tuhan, o mamuandom di undang-undang di sido, do tadaw om sadop. On siko no ituhun, ipainhansan dahil di Tuhan. Miagano isido, di kazu ipinatanom, dahil dos da vaig mo huzung. Imamiuwa, da ontok timpu pamimiuwan, aw may insan humazi alone ngavi. Nununo po amandaw, nga kabu may ngavi. On siko no ituhun, ipainhansan do di Tuhan. Okon ko ingka, itangalat. Okon ko ingka. Tumiaga da tapo kinizap iziho, da tihibon may da tangus. Tutamangan di Tuhan, o lahan di tengah tuhid. Nga lahan na po, di tangalat, nga tumutuk dahil ko tuman. On siko no ituhun, ipainhansan do di Tuhan. Pambasan, manta disuat kaiso di Sancti Paul, de dituhun ngawi do Korint. Nung ino po nako iya, nga natungag i Kristus, do mantad pa patay. Ingkuno di, o vokon di ozu do mabos, do aisoy do katungagan di nangapatay. Tunong aw o tungag inangapatay, aw na ginatungag i Kristus. Nung aw natungag i Kristus, nga kakalko po da idoso nga videosu. Ino po alalat po, nga saviavi inapatay da di Kristus, nga natagak. Nung ina po kahansanan na toko da di Kristus, nga montok no po, do kaposizon diti, nga sa toko no i aiso no kozo o kagugunay po, do mantad ko saviavi tuhun. Nga o tapot no, do natungag i Kristus, do mantad di nangapatay. Itu va koiso nagi, di saviavi di nangakodok. Ibos di Tuhan. Katawadan day di kinaingan. Haleluya. 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 Azo ko ay ama, ituhan da syurga omtana. Tu pinampahintahang do kay mazaan ngavi, do pamalintan, kuma de tanak ngavi, tomod.
Haleluya. I Tuhan miampai Yesu, Miampai suluban. pembahasan mantadiabal tawasi tabitwa sinuat di Luke. Gabantugan media oi kining. Undok na i Jesus sangavian di opadom duva, undong no do i tanak tantay i tinimungon di mokiki iyang avi di sido, tuhun to gumo, mantad pototongkop uvang do pogun Judea, mantad Jerusalem, mantad uvang tisandat do taya Sidon. I nongokoikot do mukinongaw di sido, mukihingos do taluang avi di ho. Dadi unsalangay no di sido, i mokiki iyang avi daw, pobos no do sangkuan na di kaunsi sikod Yesu i tongamos sikin. Yesu no da pamalintan di kiningan. Ngon sikaw ko no i ngahosan do bay no. Ngavizaw ko i may. Ngon sikaw ko no i magyat do bay no. Mangyak ko i may. Ngon sikaw ko no do ontok abazatan Yesu atuhun ngavi. Ontok uzazangon ko, ontok po'y mamangon ko. Pakalaton ongan Yesu do miyaga do tuhun talat. Tu sabab no ditanak do tuhun. Unsikaw no do ontok paikot o tadaw di sazaw no do idkon sikan. Tu agazo i o tingadan Yesu do id surga. Ingkano i takiaki ngavi diho do minimang di profeta ngavi. Nga odoy ma Yesu i tonga puwavang. Mamasok ko no momoloso do koin sesamadan Yesu. Odoy ma Yesu i nongovizaw do bayno. Hoson ko imay. Odoy ma Yesu i mangyak do bayno. Miad o magkaudu ko imay. Odoy mad Yesu, do ontok o zon ko do pamagunan. Ingkana i takiaki ngavi diho, do minimang di profeta tongavudut. Ia bal tavasi di Tuhan. Kasadia way Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi naik kong abi, bito ko daid pamusaban, daid bos tabitwa, bos ta kiningan ta daw minggu bayno. Kokomoy no, i kapanan tudukan di Jesus. I kapanan tudukan di Jesus, teaching of Jesus, ano ikamazon no, Beatitudes, inongaw ta ko ditino id abal tabasi. Ano kazo? Teka, ano kamazan diti Beatitudes. Nung bogizan to ko, itia bos Beatitudes. Bia na po nga, blessed. Kamazan do, konsikan. Teka, happy ados. Nung pohonan to ko itbos sa English, teka malazo. Berbahagialah. Ongon si ko no. Attitudes, kamazan do attitudes. Kamazan do sikap. Teko nung tumanod di boss do teko kamus do kadazan na po nga pamumuso pamumuginavo. Tadi nung intangan to ko tapinay ko ngavi itia Beatitudes. Kamazan ano ikiva do sanguhon tutumanod di Kristus. Certain attitudes that the disciples should have. Tadi duvo bohagizan diti
Beatitudes, mika di ongaw takaw ditino, tapi na ko ngabi. Kaysa na po nga, tayo inu kamazan di first part. Ano i-abazan diti sanguhon tutumanod? What are the disciples' experience? Kaduvo na po nga, ano i-ano diho, do tawvi tadaw, what they will receive to the next life. Adinongaw takaw ditino, nga di kamazon ko ditino, first part, second part, imuntak na kumaysa na po nga, ongon si kaw no. Nadi, ongon si kaw no, yung ahosan dabay no. Magyad dabay no. Nagi, second part, kumaduva na po nga, ongaw takaw, oday madiazo, ito nga po avang. Ino nga visaw dabay no. Susuvay po. Dadi, intangan to ko nagi, nung intangan to ko, bago iti Beatitudes, o kita to ko nagi, do balakat. Nagi, ano ikamazan do, curse. Tay ko, boss na po na English nga, blessing and curses. Woo, tay ko, alas. Tay ko, i-boss na to ko, obusung. Muntok di look na po nga, ano i-emphasize tayo pasatohon daw, muntok daw Beatitudes, dito na po nga, i-reality daw babay no. Here and now. Tadi tapos na ko nga, blessing, tayo balakat, kaunsikan, happiness, idsahom daw ginavo. Kumazon, tapos na ko nga, i-balakat, do kiningan montok nuno nabazan diho disciple tutumano di Jesus. Kasusan do tumano di Jesus. Ikamazon do wu alas tay ko abusung na po nga okon ko kamazon do curses nung paundahian ibos da malazo na po nga okon ko ni kamazon da makian, putukan, teko sumpahan. Katapi iso papaingatan montok di kasusan, di abazan, teko di abantalan. Warning of troubles ahead. Miga di nabos ko ditino, contoh na po nga, odoy madiazu ito nga po avang. Mamasok ko na mamuloso do kayo samadan diazu. Odoy madiazu ino nga visaw do bay no. Hauson ko imay. Survive po. Kiba po ivokon. Dadi, mungkin kiba dati tapiyumanan teko abazan do toko tumanod di situasi na takaw tapinay ko ngabi. Untuk dagon na po nga, di minggu diti, di hali 1, gisom do hali 4, di songkon niyab. Izo, miyampay, nagi di Father Wilson, Duva Deacon, Deacon Terence, Deacon Lasius, Sanghun Seminarian, Elvis dati. Pangampay na gidagay na pa nga i-Archbishop na takaw. Nugad sa kay hukuva, malyaw basin. Na di, sa avi-avi si kayo na pa diti nga, first time ako, kumain saan nagi. Pamusaban ko, paghuhuy daw kay kot, daday ho malyaw basin. Tumazan so, mungkin kibadati Diyo so nakongoy na day ho. Ano madikiva day ho? Kang kuminot daga sandi. Ingko na di ma i-vazan day ho. Dadi idpamanan dagay, inabazan dagay. Avasi tamod ipangalaman. Muntok daga na po, tapi na ko ngabi, i-reflection ko sandi. Mimang ibazan na po nga nung
ubas toko do semuang kampung. Mega kozo do di outstation do daiti id pinampang tirian buayan tiku timpayasa. Kampai nagi montok austasi deho id paroki do inobong longkogungan kalanggan pengabonan. Ivazan na po nga lebih kurang. Tumakad mundok nuho. Kiba nagi di antay. Sepanjang perjalanan id pamanan na po nga memang mintong-intong so. Jadi memang iso pengalaman kababago mentok dago. Ingabi kazo o gazo. Mentok dago miga dina bosku di tino. Ano ikagazat da ginaba ko na po nga mintutun di Jesus maza na di creation daw vinangon daw sandi kampay no limatok menasop da za memang kiba nagi nasakatan tapi isa ako basyan muntok dago nagi group dagay to nakakinam no minugad deho sabab ongaw toko ibos da tuhon sangyan pabago gya kuminam. Nadi ino pengalaman ko tapi na ko ngabi. Nadi muntok ko reflection ko sandi nagi inabazan ko id pamanan dahil maliaw basin. Memang ako mo ipersoalan sabab no basanan ko na po nga tumakado nuho na balo. Memang kivado pisuvazan pakudi. Jadi kita ko na po nga walaupun ako mo at cabaran tumakad mundok ingka nagi ikaposizon da toko tapi na ko ngabi ikamazon do miaga do hakun teko miaga do taya ruda minsabat minsibo mundok tumakad. Jadi kamazon tapi na ko ngabi kiba do kasanangan kiba nagi do kasusan ingka nagi iti bos tabito inongaw toko do tadaw bayno. Ipambasan kay sa propeta Jeremiah. Avusong balakatan. Nagi iabal tabasi. Angon sikaw. Odoy ma. Dadi in kapasizon na takaw, may mga kataguvang takaw na kasanangan, kasusan, agumupo abazan na takaw. Datikid ta daw. Habinakozo nunui kantakan, teka antakan na babay no. Minsan ba kes COVID ko podom si Zam. Jadi kiwa dati di ko katan katangaban dato ko nagi kiwa nagi di konsikan dato ko walaupun kataguvang toko diti kasusan do pumagunan. Jadi inabazan ko sandi Beatitudes papondom dago papondom dato ko tema dato ko dato dabay no kahansanan dato ko da idi Tuhan walaupun sunong patu da samano sangyan do kataguvang toko kabaza toko do kabahingkangan kaposizon ada toko da do atagakan do kahansanan mega di tema toko do tadaw bay no kahansanan do toko do idi Tuhan ipambasan ko duvon lagi tapi na ko ngabi Sancti Paul papaingat do toko isa ako panuntudukan mantad disidon lagi walaupun minamaait isido ko kamay do katungagan di nangapatay.
Nga muntok da toko tapinay ko ngabi, muntok da renungan kusandi. Isa toko, ikakal po yung pasi da dahi id pamagunan. Id pamanan da toko pilgrim. Id pamagunan diti. Paingko toko da tumungag. Mantad diti kasusan. Iabazan. Teko iopyumanan da toko. Habin ako so. Sangyan da ontok toko. Teko isa toko sandi. Teka paganakan da toko sandi. Ikabaza diti kasusan. Paingko toko da papatak di kahansanan da toko. Paingko toko da papakita di katumbazan toko. Kumadi Tuhan. At agakan toko nang kuda katumbazan. At agakan toko nang kuda kahansanan. Kuma di minamangun da toko. Dadi tema da toko da tadabay na tapinay kong ngabi. Kahansanan da toko da di Tuhan. Hozaw da kasimbahan di tino. On si ko na ituhon ipainhansan da di Tuhan. Dari kanono misa tapitwa diti. Ano na po antakan da kaposisyon da toko. Patakon toko kumada di kiningan. Sabab miga di tamoy mo ongaw toko, bos di tabitwa di kiningan, tamoy mo isido, damiyampay da toko, nununo po, iantakan dahil kaposisyon da toko. Dari kanono, tayo mo toko, Jesus, mazadi, ay karistia tabitwa diti, mo'y do, bakas, panggoda, ikotumbazan da toko, umadisido. Kanon no tapinay ko ngabi, tumihambos toko do manginvago di katumbazan na toko. Tumbazan so, iso kiningan, itama tabakas, mananodo do tavan tana. Do sabyabi konunu kito au kito. Tumbazan so, iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tantayson, nanak di kiningan. Nanak ditama da pagkuhus sabyabi umul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan tetepot mantad kiningan tetepot. Nanak okon ko tinodo. Sompi mionsi miampay ditama. Maza disido o sabyabi donatodo. Montok datoko tuhun ngabi. Montok kapamasizan da toko. Suminandot isido mantad surga. Maza di espiritu tabitwa. Nadadi tuhun doi dihahangay Mary. Nadadi da tuhun. Montok sabab da toko. Do nakapapak it salip. Do it sibo di Pontius Pilate. Noong doso isido da kapatason nahubong. Tuminungag fagu untuk di tadaw kumotohu. It katanudan miyampay di buk do tong pitwa. Meninsabat isido do it surga. Pinoikaw do idi abananan di tama. Mikot bagu isido it kabontugan do mambisala di sengimpasi nangapatay. Kapamalintan daw ay may kapupusan. Tumbazan so, idi espiritu tabitwa. Tuhan imananak na kaposisyon. Imusu mantad di tama di tanak. Imiampay di tama di tanak. Do sambaon bantugon may. Inokabos maza di profeta ngabi. Tumbazan so with iso ecclesia tabitwa
Katolik o Apostolik, mga kunso do iso kapodsuan, montok di kapohyangan do doso ngabi. O mandadandad so di katungagan di nangapatay. Om di kaposizon di pamagunan do mikot. Amen. Kano makinsian di tama toko id surga, do manakadong nadada toko, do mamamasi, do poin sudong di kodo dovo di tanak daw. O makinungaw do sambayang ngavi i pinokyano do muntok do toko sandi o muntok nagi do vinon. Sisimba na po do toko nga, o Tuhan kinungaw si kaino, i ngamungkang do sunduvan. Si kaino. Do iakon na da do bishop ngavi day pinon ipanon ngavi dio. Inapoposikan totopot ang yampay keladya ngavi do mitutuk ikpumalintan do syurga. Kanono sumambayang day di Tuhan. Kinungo zikaino iangamungkang do it sunduvan. Do songing keladya ngavi dahil kapamalintan, magano na da bogisan da manakadung di tanga masikin do idvinon. Kanono sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, kinongo zikaino, iamangumukang dahil sunduvan. Do kapapakito tako na da do vinon, di kaginavan da kinengan, maza dahil kamiskinan do sunduvan da toko. Kanono, sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kinungo si kaino, iangamungkang day sunduvan. Dumamagi toko na da, do kanunutang avasi, ikiva ida toko, do idi santob ang akuangan. Kanono, sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kinungo si kaino, iangamungkang day sunduvan. Do kabagi na da, dahil kinatungagan ni Kristus isantob na patay, hobi no kozo, di kaupusan nga vidagay. Oy Tuhan, kinungo, kanuno sumambayang dahil di Tuhan. Oy Tuhan, kinungo si kaino, iyong amungkang it sunduvan. Sumambayang toko, mentok diyo isumakit, miyampay tolwa COVID kapadam si Zam, dumaza sa kadayda do kutul ngavi, nos ngavi, paganakan am kinovangan ngavi diho, do ovid na dayet kawasyan da dumwapus di titimpu do kasusan. Kanono, sumambayang day di Tuhan. Oy Tuhan, kinongo zikaino, iyong amungkang day sunduvan. Kanono mikot day di Sancti Maria, tina do toko, Mokiano do sido do manampung do toko, kumari tanak di sido ituhan do toko Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, no penuh kada grasya, miyampay diaw ikinaingan, o bitwa ko itanga da savia vitondu, o mabitwa ituva di tinanu Jesus. Sancti Maria, tina di kinaingan, pakinsiya na ezikoy tutuhun ngavi mamimidoso, dababay no umantok jam na kapatazan za. Amen. Oy Ama, tadaw di bay no, dahil bos ngavi di tanak no, nonuan si kay diyaw do pomitanan ngavi, i impon dagay do mogavit do pibabasan, katuhidan om kahansanan do kuma dahil vinon. Patuduvon dagay o ginavo pamusavan za dahil tonggungan za diho. Mazadit Kristus ituhan za, kiano zikoy de grasya, do okono po ko tumimpun dahil tonggungan diho, nga do popotihambus nagidi. Mazadit Kristus Tuhan za. Amen.
Azo ko na Tuhan kiningan da sabi bibinangon, tumaza na kabasyano na kotay mo si koy di lo titakon sa diyaw. Tuwa di tanap om kaladya dahongon nga bidatinaw tuhon. Dumadimay iti montok dagay di lo ti do kaposizon. Azo no sa hihinay ikinaingan. Azo ko na Tuhan kiningan da sabi bibinangon, tumaza na kabasyano na kotay mo si koy di hing anggur takon sa diyaw. Tuvadi ko vas anggur om kaladya dahongon nga bidatinaw tuhon, dumadimay iti ditinumon da kasunduvanan sa. Azo no sa hihinay ikinaingan. Imang sambayang ay tapinay ngavi, do kahubukan ku am Diyoso ngavi, o tay mo na dada di kiningan itama tawakas. Toy mo na dati Tuhan ni kahabukan do hangon no. Montok di kasa nam kabantugan di ngandaw. Montok kabasyan na toko, am di kabasyan na sabi abi eklesia to bitwa daw. Iti kahubukan ay Tuhan sumambayang sikoy. Mambakas mongin bago dagay dumadi na da iti do montok sontob di mimang do hisabno. Do i onto donon do tingadan sa lajul. Masadi Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan miyampay Diyoso. Ang miyapay sunduban. Pain sa vato o ginabong ngavi Diyoso. Paisabaton sa iti ngabi di Tuhan. Kano manak do kapanang katahuadan ngavi da di Tuhan kiningan do toko. Katunod ang matuhit iti. Totoo do katunod otuhid iti kalajasa kapamasizansa. Tamoy mo inobonopo da manak diyaw do kapanang katahuadan ngavi. Oy Tuhan tama tabitwa kiningan tabakas kozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa. Tumaza di misterium da Paska disido. Naponga disido ikay man kay mazan kozo. Imaza di no do nakapapagabas isido dagay. Do mantad di pokudo do so kapatazon. Mamahaw dagay day di kabontugan do babay no. Punganan na di do tinaw no pihi. Kapadrian poin ladya. Tinaw tabitwa tuhon ngavi. Montok kasonganuan nuson di. Napapabal inombonopo di kaladyang ngavi no tindama. Tu nakapamahaw kadagay. Da humabos da tutubong kumaday ninavaw nuson di koy mazan. Amingkano, miyampay da tasab ngavi, huguan tasab ngavi, miyampay tikon ladyang ngavi, pamalintan ngavi, miyampay sabi abi di magigizon ngavi id surga, kuasa ngavi da surga. Umuzo si koy di hozo kapazan do kabontugan no, miyampay aiso kapupuson mga zo si koy. Obitwa, Tuhan kiningan. Nakakuasaan nga bisyurga, taba ng tana na pano na kabatugano, kasa nili takabaskoso, aso isido imiko tilingan di Tuhan, kasa nili takabaskoso. Oto tapot abitwa ka oy Tuhan, itabod da sabi kabitwahan, itinapogi, da dizan na da abitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy, mazada papasondot de espiritu no da ditingabi, miaga bohobo umato. Moy do ada dida itingabi da montok dagay, ditinan omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpo dan iman patabusa isido,
om nasaga kozo da suminuang da kaundasan daw, naganwi sida da loti om minanak daw kapanong katahuadan ngavi. Minangakib di om pinapatak di makikiiyang ngavi daw, mos bos. Onuo iti savya bikaw om pangakan na diti. Tuitino itinanku, ipatakon may montok di Yesu. Idlahan megadi untuk na pongo imakan min susadop. Nano di sido isasaba no minsan po da minanak daw kapanong katahuadan ngavi. Pinatak di sido di makikiiya ngavi daw mos bos. Onuo iti savya viko om panginom naman taditi. Tuiti na isasaban di zako. Isa di batos kababago om aiso kapupuson ipatungon may montok di Yesu o montok tagumo. Montok di kapohiyangan do sa ngavi. May na iti daid kan daman dago. Ikatapatan tahom lati do katumbazan. Papabal sikoy na kinapatazan no ay Tuhan, o ang papatahang na kinatungagan no, gisom mikot ko bago. Itinapogi do masos kay mamalamay di kandaman di kinapatazon om kinutungagan daw. Patakon sa diyaw, oy Tuhan, iloti do kaposizon om isasaban do kapomosizan. Manak do kapanong katahuadan ngavi, do nigitan si koy diyaw, do kapadanday dumbangano o manampuan day diyaw. Ahudok ko so isikoy da sumambayang, damagi da di tinanom sa di Kristus, o timong kay nadadid iso, maza di Espiritu tabitwa. Ando mo, oy Tuhan, eklesiano, poin tongkop, id patatongkop, di pamagunan, mabito na sido, di kapanuan, do tahwod sa kaday. So ngabian, miyampay Francis Pope dagay, John, Bishop dagay, Savyavi di Father ngavi. Ando mo nag-ii, tapinay ngavi dagay, inungkodop, idi kahansanan, di katungagan, Savyavi inapatay id kosyanan no. Tay mo na isiho den inavaw do vos no. Kosyanay dagay, Savyavi sumambayang sikoy, namiyampay di hahangay tabitwa Mary, tinadikiningan, Sancti Joseph, Sabado sido, miyampay di apostol tong bitwa, Savyavi i Sancti, inok popon siko diawid po on pusti umulan ngavi. Kanus Canada di kabosyan, do dumadi do sampi tumungkos ngavi di kaposizon sa lajul, o mangazo o mambantog diaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, miyampay disido, id disido, o ikiningan tama tawakas, idi kapisan di Espiritu tabitwa. Savyavi kabontugan kapantangan nga diyaw no. Montok sa hihinaid ay so kapupuson. Amen. Dadi panu di mamama si naug masana kapangyaan pa yung kiningan katama zikoy damabos. Tama zaid surga, abituan o ngano, mikot ok pumalintano, hizab no ay manda itana, miyaga da ingkana ida isurga. Ta kadagay da tadaw diti, loti sa tusasang adaw, pohyong sikoy da hasa ngavi dagay, miyaga dagay da papohyong di santob mamuhasa mavan dagay, ada sikoy opito da kaim basatan, nga pagkabaso sikoy no mantad tala. Pagkabaso sikoy oy Tuhan sumambayang sikoy damantad poti tikid talat. Katahuad no damanak do pibabasan id tadaw ngavi dagay. Damazadi sa kaday do kasyanan no. Pangabas ka na datamoy mo damantad doso.
Poin tampasi mantad sabi ko susan ginabo. Damaso sikoy poingandad di kahansanan na bituhan. Di kay kotan di mamamasiza. Jesus Kristus. Tuig pamalintang Ikuasa kami kebantugan po na dia o babay no sahihinay. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminobos na di apostol nga bino. Pibabasan timponon ko Diyoso. Pibabasan ko takon ko Diyoso. Kada intong de doso nga vidagay. Dedi katubasan de eklesia no, katahod no, damanak, da sida da pibabasan pisan, katanudan miyampay hisab no. Imamama siya mamalinta montok sa hihinaid, ayso papupuson. Ipibabasan di Tuhan miyampay di Yesu tamoy mo. Kana magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kinengan, mangilu ka di doso nga bili pamagunan, kasianay dugay. Oy domba di kinengan, mangilu ka di doso nga bili pamagunan, kasianay dugay. Oy domba di kinengan, mangilu ka di doso nga bili pamagunan, anway sikoy da pibabasan. Intangay, domba di kiningan, intangay sidom, mangidu di doso ngabi di pamagunan. Obituan no, isontop oho de di makan minsusadop di domba. Oy Tuhan, ang samipadan da patut ko da sumusutita. Mengesan mai kadodo.
Kano sumambayang. Do nakakano di day ditikan dasan ngavi don surga. Sumambayang sikoy ay Tuhan. Do hangadon sikoy na dato mo diho takanon i kaposizon toto topot sa. Mazali Kristus Tuhan sa. Amen. I Tuhan miyampay. Sambayang montok sinon. Mingkakat sikoy idumbangan no o espiritu tabitwa. Tumimong miso idngan no. Isyaw no ikano manantudok degay. Dadiso no o kinaposa dohamin no. Iao sikoy di lahan di mositi ugadon sa. Om tudukay sikoy do umusa di. Mungkang sikoy o mamidoso. Kada sikoy pahugoso do on tingaw. Kada pahugoso kabosuanan magawit dagay dait lahan di aw katunod. Toy pihison di mahung do kay mansa. Itpisan dagay magyum sikoy diaw. Moy dakano sikoy mamanaw santanudan pakasan dari kaposizon salajul. Aw kan saw mantad di lahan katapatan. Anu ikatunod. Sabiavi iti pakianhuan sa diaw. Imasok malaja it sabiavi tempat timpu. Idipisan ditama ditanak. Sohihinay ay so kapupuson. Amen. Ituhan miyampay di Yesu. Ami balakat ikiningan tabakas kozo itama. Om itanak, om di spiritu tabitwa, sumundot na daday di Yesu, om tumimpon miyampay di Yesu sohi hinaid. Amen. Ugad no, om pabalo no, iabal tabasi di Tuhan.